Tato le mai ele ni aso fou, na wha malolonga, i na tau singa, Orona malelea te tato umalava, whaftai fo iwa tato tui mafuta mana i o tato mātua. La o te ina i tato le te talo o na tato whaalongolongo le upo le atua. Whaftai te le tama, mo mātou o mai, malo mātou loto whaanau watu ia te oele ni aso. Le li ia au mafuta, lau whanau, ia le ngata ia te i mātou ai so se mea lava o lo o mafuta ia o lo o tali tonu watu ia te oe. O na mātou nau ta ina, ma na mātou te talo whai whaatasi i le nei tai au, ina ia mātou o mai ma le ananga a whaalongolongo atu ia te oe, ina ia hao awina i mātou i o mātou o langa te itasi. Father, this morning, as we gather around the brethren and the body of Christ, wherever they may be, wherever the saints are gathering this morning, and as your word is spoken and taught, Lord Father God, our prayer is that we can continue to come together around your word, to hear, to listen, to understand, but most of all, Lord Father God, to grow and bear fruits. And so we thank you for the privilege it is to hear your word this morning. In Jesus' wonderful name we pray. Amen and amen. Ia whaatalo whaatu le nei tai au, tato mta upu tai au le nei o le Ioane tonu. O le whai wina leo le tato mata upu pe o na tato a o wina i nei vai aso se tonu. Le salo na tolu lea lea o wina o le mata upu le tolu. Lea la o tato iai i le si ui po le whai unga o le mata upu lea. So mata upu tolu, whai upu lua suma le lua, nia a nga i le tolu sifuru ma le ono. Maua ila o tusi wha mole i tauwhi mai. Se tato te patasi ai tua i vai aso ie po aso sae lua ia na tato whaanungulongo ai i le mata upu le tolu. Mai le whai upu mua nga i le whai upu e valu. Na tato malama ai o le tala noanga aniko temo ma Iesu. Po le mata upu le e winga i le whanau fo wina o le tangata. Mai le whai upu la mua o le whai upu e valu na tato i loa ai. O le tangata le nei o niko temo na avea o ia maso o whaalilo po o se so o Iesu na whaolaina le tangata lea whamai o le tala anga o tangata lea o ia o le Farisaio, o ia o le taitai o le Farisaio. So i la vea i le pito i lunga o tangata taitai o tangata tali tonu po i lātou na tausia tu la whono o whenga tuai. Ai whamai o le talanoanga niko temo ma Iesu, na whaapea tua Iesu ia niko temo, a le toi whanau le tangata i le vai ma le ananga. E le mawhai ona sao atu o ia, i le maro le atua. Le la o tatu i loa ai ma o awina i fo i tatu le tatu whaalongo ma le tatu whaitau. O le whanau fo wina o le tangata, po le whanau fo wina, po le toi amataina o le olanga whaolaina le tā ue tātou o le mea na whaire le atua i lo soifua ma lo wola o le whaolaina o lo wanganga ma le toi whanau fo wina o lo loto e le ai ma sa tātou ngā luenga le ai ma sa tātou ngā yoinga o le whina ngalo tūto tasi a le atua le whai mai whai koe suma tolu e le o le a tāpmo mua e le o le toto na whanau wai e le o le manao o le tino, e le o le loto fo i o le tangata. Ai whamea, a o lea tua lava. E manino le upo lea tua, o le whanau fo wina, o oe ma le whanau fo wina o waku. O le whina ngalo lea tua. Sau nta upo e iwanga i le luas, whai upo e iwanga i luas umatasi leana tua na i nei. Whauau le tala noanga Iesu mani ko temo. O ila na whaataatia mai ai e Iesu ia niko temo, le fua, ina ia i loa e tangata soifua ma tangata ola i le lalolangi le nei, ma le itua ina tangata le iai niko temo, e iai la le matafa ioia le tangata. There is an individual's responsibility. O le ale matafa ioi lea, le tatou te mau e whaipo se fulu ma le valu. E tasi le upu na whaamamawhaina, ele mta upu le vai aso le na tea nei, o le upu lea o le talitonu, po le whaatua. Lea lau tatou malama, ngā lue mai lea tua, whaolaina ma tue whanau fo wina le tangata. Ai o mai le matawha ioi a le tangata, whamai e sui a niko temo, o le whaatua ia te ia, whamai a, e le whaasalaina.
So, le lau tātou wā o mai le upo le atua whamai e iei le matawhai o ia tātou. O le matawhai o ia tātou, o le wha tua, po le alesi upu pālangi le aviei, o le believe, po le talitongu. E lua vaenga o le wha tua le na talanoa i Iesu ia niko te mo whamai, o le wha tua, o le talitonu ia te ia, le whamai a Iesu, a wau whapea lava o nalo whamai o le atua ile lalolani. Le whamai Iesu, o le wha tua ia te ia, e le wha salaina. Ai whamai la le whai unga whai upuna po le upo Iesu ia niko te mo, a o le wha tua. Whamai ua nofo sala nei lava o ia, e sea, a wā e le I wha tua lava o ia I le ngoa o le ata lii e toa tasi o le atua. Le ala pe ua mai a le talanoanga a niko temo mai Iesu, le wata atia mai le ata manino. O le vaenga mua le ata manino le talanoanga lea, o le whanau I le vai ma le anganga. O le ale winga o le whaupunga le nā, o le toi whiliua ina o le anganga ma le o langa o tangata. Le lau tatu iloa, o le ngaluenga tūto o tasi lava le nā o le alofa tū noa o le atua. Le whai mewhai koe suma le ono. Ua whaapea lava o nā alofa mai le atua. E le I alofa mua tātou I le atua. Pe whai sa tātou ngaluenga I le atua. Le whai mewhai koe suma tōru. E le o le loto, e le o le manao, e le o le tino. A o le atua lava. Anu tā whai oi la tātou. Le lai whai mai Iesu. O le wha tua. I le atari. E ola. Ai whai mai a. E ila le sito e ngā tangata whai mai o le wha tua. E nofo sala nei lava le tangata. So just to recap for all of us that are listening this morning, there are two key themes that we found out in the past 2 Sundays in the conversation between Nicodemus and Jesus. The conversation that was had here, we looked at 2 things. Verse 1 to 8 was Jesus spoke to Nicodemus and said, hey Nicodemus, you need to be born by the Spirit and water. What does that mean? It means a regenerated heart, or a heart that is being reborn. But now we found out that our rebirth is not something that we do, but it's purely by the grace of our God. The second theme we found out last Sunday was to believe. Yeah? Jesus said to Nicodemus, and verse 18, he speaks to him and says, he who believes in him. So that's the big theme word from last week. He who believes in him will not be condemned or punished. But then there's a second type of believer, because Jesus carries on in that verse and he says, but he who does not believe. So there's the person that believes, and then there's the person that doesn't believe. What happens to that person? The person who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And that was him who was speaking, and that was Jesus. Amen? So it's just a summary to wrap up verse 1 to 8 and verse 9 to 21. But now we're going to move on to the second part of this chapter, and which is verses 22 to 36. O le tai ala le nei, e whaaua wina le tātou whaitau I le whaiupu e luas fuma le lua, anga I le tolus fuma le ono, I le autu whaapea, o toe upu a Ioane le Papatiso, e faatatau ia Iesu. John the Baptist's final words about Jesus. So that's the second part of chapter 3, is that John the Baptist now reappears in the book of John. Okay, so remember John the Apostle, he's the author of the book, but John the Baptist, he's a different John, and that's who now we're going to talk about this morning. E whālani vaenga o te whiatala noa I le tai au le nei, mua mua e maua whaipua lua suma lua anga I lua suma whā, o le papatisonga I iuteia. Lua suma lima anga I lua suma le iwa, tātou te whiatala noa I le whai uwina o ngā luenga Ioane le Papatiso. Me whaipua tolus fulu, o I la e wha autu I ai le talanoanga le tai au le nei awao I, o I tātou te wa ai le suinga po le se e maarie ese o Ioane le Papatiso, ai tu lai mai lola I o Iesu I se wha autu whaapea o le suinga
mai le ngaluenga a Ioane le Papatiso i le ngaluenga a Iesu Keriso. Amen? Ma le vaenga lona wha o le amataina o le ngaluenga a Iesu. So, o whai upu uma ia e lua suma le luanga e le tolu suma le ono, o vaenga uma ia o upu a Ioane le Papatiso, po upu a Ioane le Apostolo na ia tūsia, i le moli mau, po le mau muli lava a Ioane le Papatiso e faatatau ia Iesu. So 4 parts of our sermon this morning, guys. It's entitled John the Baptist's Final Words about Jesus. So the 4 parts are we find in 22 to 24. It's around the baptizing in Judea. Verse 25 to 29, it's the ending of John the Baptist's ministry. Verse 30 is our key verse for today, because this is the verse that tells us the transition from John the Baptist's ministry, and he transitions out, and in comes Jesus, and it's the beginning of Jesus Christ's ministry. And the last part of this morning's sermon is the beginning of Jesus' ministry, and we're going to hear from John the Baptist about his final words in regards to Jesus Christ. Amen? Amen. Yeah. Ole atato sauni faitau, le ni taiao, a maua le fai upuna e lua suma lua, ngai lua suma fa. Muli mai le a o faitawina. I'm going to read verse 22 to 24 to start us off this morning. Fai po lusu lua, lusu tolu, lufu fa. Muli ane, wa mali watu Iesu. Maono so i le nuo iutaia. Wa nofo ai ma ila tau, ma papatiso ai. Sa papatiso fo i Ioane i ainona, e lata ane i salima. Awa e tele ai vai na o mai fo i tangata ua papatiso i nai. Awa ona po ia, e le itu i na lava Ioane i le fale pui pui. 22 to 24. After these things, Jesus and his disciples came into the land of Judea, and there he remained with them and baptized. Now John also was baptizing in Ioane near Salem, because there was much water there, and they came and were baptized. 24. For John had not yet been thrown into prison. Mole amataino tatou talanoanga taale nei, o I tatou te vai I le whaiwina na tau koe tolu. Mana tua le talanoanga Iesu maniko te mo sa talanoa I la ua I Jerusalema. A le whai mai whai koe lusu malua, muli ane wa mali watu Iesu mauna so I le nuu o Iutaia. O le winga le whaupunga lea, o Iutaia e ia Jerusalema I tonu a, I le te lea o le vaenga lea o le nuu o le tua, o lo iai le vaenga o Iutaia e te lea I vai, le whai mai whai koe lusu ma le tonu a e te le vai ai nona salima. O I lana ngai ai Iesu, mauna so. Wha mai whai koe lusu ma lua, wa nofo ai la tau ma papatiso ai. O le ngā papatiso ngā, e le I papatiso Iesu a ona so ona whaatino ina ngā nuenga. Le whai mai mata koe whāna whai pu mua, ai te pā e mata koe whai mai whai koe whā, e to tele so ua whaia e Iesu ma papatiso ina, ai to I titi a Ioane, whai koe lua, pe tai o Iesu e le I papatiso e ia, na ona so. So le ngā nuenga la le papatisonga le sa whaia I Iutaia I vai o ainona ma salima o I la tona whaatino ina papatisonga o so o Iesu. Tawa ina ia malama mai tatou I le whaitau lea I whai upu ia. O le mata upu fo ila lea I le mau lea a Ioane le Papatiso po le moli mau muli a Ioane le Papatiso. O le tusi lea a Ioane, na o Ioane lava le apostolo, na te au maia le mau lea a Ioane le Papatiso. I le mata upu a mātai o mama reko, ina ia mana ia le I loe tātou le vaenga lea na I le tusi a mātai o mama reko, o lo ta ua I le Papatiso ina o Iesu, e mai ano le Papatiso ina o Iesu. O lo I le teimina whao so ina I Iesu. Ai ina ua whao so ina Iesu, wa iai Ioane le Papatiso I le fale pui. Ai I le mata upula lea a Ioane le apostolo, wha mai le whai upu e luas fumalwha, o na po ia, e le itu uina lava Ioane I le fale pui. Lona winga, o le taimitonu lava lea na iai le talanoanga lea Ioane le Papatiso, o le Papatiso ina o Iesu I le vai.
ma le taimi na whao so ina ai Iesu. So these verses that we've read, just to start us off and to give you some background, verse 22 to 24, and this last part of chapter 3, is John the Baptist's final words. But these final words of John the Baptist is only written in the Gospel of John. The story of Jesus in the Gospel of Matthew and in the Gospel of Mark, it tells of when Jesus was baptized, and then it's straight after his baptism, Jesus faces temptation. So when Jesus was tempted. But in the Gospel of John, in verse 24, we read that John the Apostle notes that John the Baptist says these words, but in 24 he says he had not yet been thrown into prison. So that means, in regards to our timeline, Jesus was baptized, Jesus was tempted, but in between these two collections here, John the Apostle talks about John the Baptist's final words. Is that clear? Just wanted to make that absolutely clear. So i le vala leo le papatiso ino Iesu ma le whaososonga a Iesu. E yaila upula ia Ioane le papatiso. Le au mai e Ioane le apostolo. Le mafu anga no fia au mai ai le point taua lea. Awa e iai le mafu anga na fina ngalo ai le nganga o le atua. Ina ia whaamawina upu ia a Ioane le papatiso. Maua mai le nganga o le mata upu le tai au le ni. O le nganga le mata upu le tai au le ni. E iai le mafu anga na fina ngalo ai le atua. Po le nganga o le ali. Nga lua ia Ioane le apostolo. Ina ia au mai lava upu muli a Ioane le papatiso. E faatatau kia Iesu Keriso. Amen? So, ole pio se background la nga e vatu mo tātou le tai au le ni. Awa nga I lau whai tau I whai upu ia la so o mai tua. E ia iai lava I lo mafau whaumalo manatu. Ole mafua anga la lea na au mai ai upu a Ioane le papatiso. Po ana upu muli e whaatatau ia Iesu. Can you say amen? Amen. Amen. Thank you, Lord. La amata la tata whai tau mai whai upu e lusu malima. I le whai upu e luas fu maleiva. Langi, if you can read that for us in English. I le manatu e so ane ai whamamole. Whai tau whatasi tātou wha Samoa lusu lima. Nga I le lua se fulu maleiva. Maua tātou whai tusi whai tau. Tātou whai tau whatasi ia. Ona whiwhina wai lea o isi so o Ioane ma iutaia I le whamamaina. O lata o mai a Ioane, o whai mai a teia, rā pie, o le a sa o lua iai mai. Na e moni mau iai, whauta, o loo papatiso ia, ua o atu fo ia teia tangata umalama. Talia tu leo Ioane, o whape atu. E le mawhai e le tangata o na ave se mea mana. Pe a le fua ina mai a te ia mai le langi. O tō lava o a amoni mau na o whai atu. E le o le keriso a une. A ua au ina mai lava e mua I a te ia. O le tangata e ana le whaatoa no fotani. O le whaatoa whai a vā lea. A o le wō a le whaatoa whaiawa, e tū mai ka whaalomo I a te ia, e tele lona oli I le leo o le whaatoa whaiawa. O lea fōi, wa ato toa ai, lo nei oli. Thank you, London. Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying. And they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him. John answered and said, a man can receive nothing except it be given from heaven. Ye yourselves bear me witness, and I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice.
This my joy therefore is fulfilled. I like that. Therefore, this joy of mine is fulfilled. Manatu mo mo le tai aole nei, o le whai wina o le ngaluenga a Ioane le Papatiso. O le whai wina o le ngaluenga a Ioane le Papatiso. The first part that we've read this morning, that Langi read for us, we're going to have it under a title called The Ending of John the Baptist's Ministry. O upula ia Ioane le Papatiso na ia whaapea tuai. Awa o loo au maile moli mau, fa maile moli mau, fa mai fai lua suma le ono. Ua lata o mai a Ioane mawhai mai a te ia rapie o le sa o lua iai mai a itala atu o lo yoritana na e moli mau iai fa mai lato fa auta Ioane o lo Papatiso ia o atu fo ia te ia tangata uma lava. Tatu whaalonga le tani a tangata ua mauti noa lava I lona loto ma lona mawhauwhau ua lata o na whae wina lana ngaluenga. Vaenga mua o lana moli mau I le whae wina o lana ngaluenga. Whamai le whai upue lua se funu ma le fitu. Whamai Ioane e le mawhai e le tangata o na ave se mea mana pe a le fua ina mai ya te ia. Malama le Ioane le Papatiso I le tūlanga po le vala awina o ia. O lana ngaluenga, whamai Ioane, whamai na foa ina mai ia te ia, mai le langi, le ngaluenga, lea o lo ngalue ai. Amen? O le vaenga mua o le tapunia po le whaiuina o le ngaluenga a Ioane le Papatiso, lea na tari atu ai. Na e au mai le whaasea atangata. Whamai o le na lua whaatasi I le lai I le tu o le yoritana. O lawa whai fo ila na ia Papatiso. Ai whauta I le tali atangata whamai ua mauti noe no na mawhauwhau, ua mata ona o Iaso e umai e whaamuta I naila na ngaluenga. Whamai le tali mua a Ioane le Papatiso. Whamai e le mawhai e le tangata o na ave se mea mana. Pe a le fua ina mai ia te ia mai le langi. Ua mauti noa e Ioane le Papatiso o lana vala awina e mai le langi. Lela o te fiatala noa atu ai I le tai au le nei. Ina ia mauti noa I lo loto ma lo mawhauwhau o lo o iai le vala awina a le atua. Amen? Ia se whaatalitali si wainga lea ana I tonu. Amen. Ia la whaua pe tatom tāpua. Ia e whaasolo ngā solo me pe tonu la tau. So, I le vaenga mua la le tali, e tolu vaenga le tali a Ioane le Papatiso na ia tali atu ai I tangata ma le la tau fesili. Tangata lea Iesu, lea na tau, lena lua iai whaatasi I le lai tua le yoritana, lea ua whaatino ina foi lana ia Papatisonga. Ai whamai le tali mua a Ioane le Papatiso. Whauta e le mawhai e tangata o na ave se mea mana, pēa le fo ina mai I le langi. Olo iai se mau a Paulo I le Korinito, e whaamauni a ele manatu lea, nai o le mānei e o le manatu lea, o le malama le lei e Ioane le Papatiso, I lona o langa vala awina, ma lona o langa na lue o le vala awina o ia e mai le langi. Whamai Paulo I le Korinito, lea suru lima whai po se furu anga e sumatasi, a o lea lofa tu no lea tua wa o whaape nei ai iau, leo lo tala noa, ia Paulo e whaatatau I lona vala awina. Whamai Paulo, a o lea lofa tu noa o lea tua, ua whaape nei ai iau, o lona lofa tu noa foi o ia te au, e le whaalea o ngā ina lea, a ua sili na o ngā luenga, ia la tau uma. O le mea lea po le whiaule o te fia tu uina atu I le tai au le nei, a wā o lo whaapea mai Paulo. Whamai Paulo, a o lea lofa tu noa o lea tua, ua o whaape nei iai iau. O le ale winga upu ia Paulo,
o le wala awina o Paulo, o le ngalue a Paulo, o le ngaluenga lea, po le wha apostolo a Paulo, lea wha mai Paulo, o le alofa tu noa o le atua, ua o wha ape nei iai iau. Wha mai o lona alofa tu noa fo'i a te au, e le wha a le au ngā ina lea. E tali tutusa lava le whaupunga a Paulo, ma le mea lea o lo whai mai ai Ioane le Papatiso. Wha mai Ioane le Papatiso, e le mawhai le tangata o na ave se mea, pe a le foa ina mai a te ia mai le langi. Amen. O whea le wala awina o Paulo, le wala awina Ioane le Papatiso, e mai le langi. Le lai le whamatala e Paulo i le Korinito, o le alofa tu noa mai le atua. O isi vaenga e lua ia o te pia au maia e whaatatau i le tali e Ioane le Papatiso a o a ngai ina wha uma pe wha mutaina lona wala uina. Wha mai le whai upu le lua suma le balu e le o le ke riso a unei a ua au ina mai lava au e mua ia te ia. A koe le tali lea Ioane le Papatiso na whesili e tangata i le mata upu mua. O oe e o Elia, o oe e o le Perofeta, o oe ea le o le Mesia le mato te whaatali tali atu ai. Mana tua fo i le tali a Ioane le Papatiso le mata upu mua, wha mai o au o le leo, o le alanga i le bao. O le sifa upunga Ioane wha mai e le au ngā au ona ta talaina le lonoa o lona se e vai. Malama le lei Ioane le Papatiso i lona wala awina. Ai wha mai i le ina ua whai ui ulana ngaluenga. Wha mai le whai poelusu malvalu a ua awina mai lava au e mua ia te ia. Malama Ioane le Papatiso o lana wala awina e mai le lana. Lona lua malama Ioane le Papatiso o ia e mua ia Iesu. Ai vai la le vaenga lona tolu o le tangata ma le mauti no le lei o le a whai wina lana ngaluenga. Wha mai whai pua lusu ma leiva, wha o ngā mai e Ioane le Apostolo po Ioane le Papatiso. Le vā whea loa a le whaatoa whai a vā ma lana wō. Wha mai whai pua lusu ma leiva, o le tangata e ana le whaatoa anu fotani, o le whaatoa whai a vā lea, a o le wō a le whaatoa whai a vā. Le leina la leo te pia au mai le tai au le nei. Wha mai o le wō a le whaatoa whai a vā, e tū mai ma whaalongo ia te ia, e tele lona oli i le leo o le whaatoa whai a vā. Wha mai o lea, ua ātoa ai lou nei oli. Manatu mua, o lea ua whai wina le ngaruenga a Ioane le Papatiso. Sau le whaasea po le whesili Ioane, o le na lua whaatasi le lai tua le yoritana, o lawa amataina lana Papatisonga. Tolu manatu a Ioane e whaamautu winai i loto ma manatu o tangata. Mua, whamai, o lau wala awina, e mai le langi, whamai a, e le ai se mea mana, pe a le fua ina mai a te ia ma le langi. Lua, whamai a, na awina mai a u, e mua i a te ia. E whamai le vaenga lona tolu, whamai, tangata e tū mai e o ia o le wō a le whaatoa whai a wā e tū mai le whaalongo whamai e tele lona oli le leo le whaatoa whai a wā le lai whamai e ia Ioane le Papatiso o lea foi wa atoa ai loo nei oli. Amen? Amen. There are three parts to this first part of the sermon that I just want to talk about this morning. And the first part of the sermon we've entitled it The Ending of John the Baptist's Ministry. So John the Baptist's ministry had three parts because people had started asking questions. The question was, Rabbi, so these are the people asking John the Baptist the question. They say, Rabbi, what's the meaning of the word rabbi? Teacher. And they say, Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you testified, he is baptizing, and all are coming to him. So people were concerned. So if you listen to the question, it's a concern. They're a bit worried with what's happening. But remember, we're talking about John the Baptist and his ministry coming to an end. His ministry coming to a close.
There are three statements in this part of the reading this morning that I just want to bring to confirm the heart of the man of John the Baptist. Number one, we find it in verse 27. John says, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. The first part that John the Baptist understands about his calling is that it has been given to him from heaven. And the fact that it was given to him from heaven, it's now ending. It's coming to a close. And I can imagine a lot of us, if we had a calling from heaven, would want it to go on and on and on and on. But John the Baptist was saying, my calling is from heaven. Number two, he says in verse 28, he goes, you yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. Number one, his calling is from heaven. Number two, I have been sent before him. John the Baptist totally understands that his role was to be the precursor before the main show. He's the pre-entertainment before the main entertainment. He was the one that he says, I am not worthy to loosen his sandals. I am not the Christ. I am sent before him. And I love the third part because he says, the people are concerned, the people are worried. And what's the third part that he says? In the end of verse 29, he says this. He goes, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Amen. So he uses himself in an analogy and he says he's the best man and Jesus is the groom. And he says, my joy is that I hear the groom's voice. And he says in the end of 29, he says, therefore, this joy of mine is fulfilled. A confirmation that his ministry is ending. But what a heart, his whole heart, John the Baptist's whole heart was that his joy was ultimately in Jesus Christ. His ministry was coming to an end. And how does he describe the ending of his ministry? He says, therefore, this joy of mine is fulfilled. Whaiuina le nganuenga Ioane le Papatiso, e whamai upo tangata le whamai o le nei, wa ato atua ai, loo nei, oli. Kasi loto, le loto tangata Ioane le Papatiso. Tangata umai vi mana ai wha, wow, pera lato, le lato nganuenga, ma lato vala awina mai le langi. Au tangata lea, lo le leilana vala awina mai le langi, a ina wa fio mai Iesu whamai lea la wa ato atoa lo oli. Mai no lona lua tai ale nei, tātou te a ngai ai, o le whaipatos fulu. If you can read verse 30 for us, please, Ano. Verse 30 is our key verse for the day. So this is the main verse around the theme of the day. Whaipatos fulu, lea tātou whaitawina. Ano, if you can read that nice and loud for us, please. He must become more and more important, and I must become less important. One more time, please. He must become more and more important, and I must become less important. Paitau pata se me wha mole whai petolus fulu ia. E ao ina tupu pea o ia, e taia nei, e tau walu ina titi o a. E ao ina tupu pea o ia. A oa tai a o nei, e tau wau ina e titi o a. I le whae wina o le nganuenga Ioane le Papatiso, whai pule tolus fulu o ila i le whaupunga lea Ioane le Papatiso, tātou te ilo ai, wa ngai le loto tangata lea ina ia whaumaina lana nganuenga, ai tu ina atu loa i le nganuenga a Iesu. Whapewhea na tātou iloa, whamai le tangata lea, e ao ina tupu pea o ia, pei tai au nei, e tau wau ina i titi pea o au. Tau wau ina i titi o au. O le upu lea e ao ina tupu pea o ia,
O te tali tonu na whaonga e Ioane le Papatiso mai le tusia Isaia. Isaia lea mtau koe iwa whai koe fitu. Whamai le tusi lea i le moli maupo le perofetanga a Isaia e faatatau i le whanau mai o le Mesia. Whamai ia le upu lea i le whai koe fitu. E le aise mea e ngata mai ai o na tele o lona malo, ma le file mu o lona malo i le nofo a alia tā vita, ma lona malo e whaatu mawina, ma wha mausali, le wha sinonga ma le ami atonu, e a fua mai i ia o na po e o i le whaavavau, e whaia lea mea i le maelenga o Iova o au. O le ale mea le whai mai e Isaia, wha mai o le whauta i le tama lea o le a whana mai a, o le profetanga e winga i le whanau mai o Iesu. Wha mai whai pue ono a wau o whanau mai mo i tātou le tama, o e lona ua le mālo, e ngō fo i o le siri ese, le lisi ngai e nai le whai pue ono. Ai wha mai le whai pue fitu, e le aise mea e ngata mai ai, o na tele o lona mālo. Wha mai o ane le Papatiso, e au ina tupu pea o ia. Wasi itia Ioane le Papatiso le tūlanga o Iesu, i le tūlanga na perafeta mai ai Isaia. Wha mai Isaia, e au pea, o na tupu pea lona malo. Wha mai e le aise mea ngata mai ai, o na tele o lona malo. Le tangata lea o Ioane le Papatiso, ua malama le lei, o lea o le a whai wina na nganuena. Ai wha mai e ala na whaupunga ia Iesu. Wha mai e au ina tupu pea o ia. E au ina tupu pea o ia. O le, au lesi awha o whaipulea, wha mai le whaipulea, ai peitai au nei, e tau wau ina ititi o au. Peitai au nei, e tau wau ina ititi o au. O le loto lea o te fia au mai le tai au le nei e whaatatau i le tangata lea e ngoa ia Ioane le Papatiso. E o le loto o le tangata ngalue ma le loto mau lalo. O le tangata e ngalue ma le loto mau lalo. E pe o le ki fo ile na mo le tangata ngalue i te tono le finangalo le atua. O le loto mau lalo. Fa mai le matai o le lima le, fa mai le launga fa amu ia Iesu. I le matai o le lima au lona fai upu e tolu ma le fai upu e lima. Fa mai Iesu i lana launga lea. Amu ia e loto maulalo. Awa matai o lima, sorry. Amu ia e loto maulalo. Awa e ola ato le malo le lani. Fa mai fai upu e lima. Amu ia e anga malu. Awa e whai mō la tōtofi te nuu. O le loto le au mai Ioane mō tātou e moni mawina le tai au le nei. O le loto le tangata maulalo. Wha mai le whai pua tolu sumatasi o le tā upu le tai au le nei. O le mai le lalolangi. O lo le lalolangi lava ia. E tautala foi o ia i la le lalolangi. O le tala noa ia Ioane le Papatiso, ia te ia lava. Wha mai au au Iesu e mai le langi. A o ia, wha mai o au o lo le lalolangi. O lo le lalolangi lava a. E tautala foi o ia. I la le lalolangi. Le tangata lea o whaatu mawina pea lona manatu. I lona loto maulalo. Lea lai wha mai e a o au nei. E tau au ina i titi o au. Le moli maulea Ioane le Papatiso e fōlinga mai foi o le whe au mō tātou le tai au le nei. O le whe au foi le nā o lo au mai e le whionga pa ia le atua. E winga i le tangata au auna po le tangata na lua i te tono le fina ngalo le atua. I le lona loto maulalo. Wha mai e Ioane le Apostolo. O le tangata lea, i lana tusi i le wha mau mawina i lana mau ia Iesu Keriso. Wha mai e le wha o ngā ina i Ioane le Apostolo nona i ngoa. O lona mana o ngai nei e tu pea le suafo Iesu i lunga. Ai o le tusi ina o lona i ngoi tu tono o lana mau. E le iai lona i ngoi tu tono o lana tusi. Wha mai Paulo i le lua koranito a lona mta upo e whawhai upo e lima. Wha mai le whai upo lea. Whawhai upo e lima.
a wā mātou te le tala ina I mātou, a o ke riso Iesu le alii. Le mau o le tangata, maulalo lona loto, a le ale lato manaonga, ina ia si itia pia I lunga Iesu. Fa mai Paulo, a wā mātou te le tala ina I mātou. Le ale loto lea, o le loto maulalo. Le ale loto lea, o le loto lea, ina ia si itia pe lunga Iesu. Fa mai Paulo, a wā mātou te le tala ina I mātou, a o ke riso Iesu le alii. O I mātou nei foi, o a outou au auna, ona o Iesu. Le loto nā o te fia au mai e le tai au le nei. Pio le loto nā lea o au mai e le upo le atua I le tai au le nei. Fa mai a Isaia, e tupu pea ale malo, fa mai Ioane le Papatiso, e au ina tupu pea o ia, e fa mai e ai au, au nei, e tau au ina titi o au. Le fa mai Paulo, mātou te le tala ina I mātou, ao ai, ao Iesu Keriso. This morning, in the second part of our sermon this morning, we find in John 30, and that's the verse that Arnold read for us this morning, and it says there, but he must increase, but I must decrease. Those are two opposite things. One is growing, and one is fading. John the Baptist is now declaring, he makes a declaration that Jesus must increase. He must continue to grow. He must continue to be at the forefront of everyone or every believer's minds. But his ministry is now fading out. It's now diminishing. It is now coming to an end. And part of the Old Testament, Isaiah talks about the prophecy of the birth of the Son of God, the birth of Jesus Christ. And in one of those verses, in verse 7, Isaiah prophesies these words, of the increase of his government and peace, there will be no end. I just want to say that verse again. Of the increase of his government and peace, there will be no end. What is that telling us? That the Son of God that will be born, Jesus Christ himself, Isaiah prophesies in the Old Testament that this Jesus, the increase of his government and the increase of his peace, there will be no end. So when John the Baptist says, he must increase, what is that declaring? The Word of God is specifically telling us this morning through John the Baptist that Jesus will continue to increase. There is no end to his name. Amen? Thank you, Lord. But then John the Baptist continues that verse and he says, he must increase, but I must decrease. There are famous words by an apostle by the name of Paul. And Paul says in the book of 2 Corinthians, verse 4 and 5, he says, for we do not preach ourselves. Paul says, we do not preach ourselves. But what? But Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservants for Jesus' sake. Number one, Paul describes that he doesn't preach himself. He doesn't talk about himself. He actually preaches the name of Jesus. And then he actually describes himself as a servant. Paul describes himself as a servant. What does all this picture mean? This picture means and describes a key to your life in ministry. This is your life in God's work, your life in ministry is described by this word humility. Amen? Humility. That's where the other word comes from. Humbleness. That's where the other word comes from. Meek in spirit. But that's what we're talking about this morning, is that is now a key to the work that we work in here on earth. Because Paul says, I do not preach myself. I do not preach nothing else but the name of Jesus.
And that's what our lives should represent. Whether you're at school, whether you're at work, whether you're here as part of the body of believers, we do not preach ourselves. We preach the name of Jesus. Can you say amen? Amen. So he must increase, I must decrease. Let's move on to the final part of our sermon this morning. Mai mo muli o tatou talanoa ngai le tai au. E maua le fai po tolu suma tasi. Se o tolu suma lima. Fai tau patasi mai pa mo le fa Samoa. Tolu suma tasi, tolu suma lima ia. O le maliu mai nunga. E sili o ia I mea uma. O le mai le lalolani. O lo le lalolani lava ia. E tau tala foi o ia I la le lalolani. A o le maliu mai le lalolani. E sili o ia I mea umalama. O mea foi wana sila fia ma whaafafonga ia. O loo moli mau o ia I ia lava mea. E le ai foi se mea e tasi. Lana mau. O le talia lana mau. Wana whailoa mai lana tauwhi. E wha mauni lava le atua. A wā o le ua awina mai e le atua. Ua whetalai lava ia I le awhionga a le atua. A wā e le fōai whaatatauina le anganga e le atua I ate ia. E alofa le tamā I le ala. Ua tuu mai fōi mea uma I lona alo. Lona a au. Whangata mai nā whai koe tolu suma lima whama mole a. Michaela, if you can read verses 31 to 35, please. He who comes from above is greater than all. He who is from the earth belongs to the earth and speaks about earthly matters. But he who comes from heaven is above all. Amen. He tells what he has seen and heard, yet no one accepts him or his message. But whoever accepts his message comes by this that God is truthful. The one whom God has sent speaks God's words, because God gives him the fullness of his Spirit. The Father loves his Son and has put everything in his power. Amen. I le vai muli leo te whakatana noa I le tai ale nei. O I la tātou te whaanulonga I upo Ioane le Papatiso e whaatatau I le āmataina o le nganuenga a Iesu. E lima mafua anga o lo au mai Ioane le Papatiso le tai ale nei e whaamaoni ai le sili ese o le nganuenga a Iesu ia te ia. Maua lai tātou I whai upui e lima. Le vaenga mua po le mafua anga mua e whaamaoni ai e Ioane le Papatiso le āmataina po le ngai atu lo Iesu I lana ngaruenga. Tātou te mau e whai pua tolus pumaritasi. Whamai whai pua tolus pumaritasi o le maliu mai lunga e sili o ia I mea uma o le mai le lalolangi o lo le lalolangi lava ia e tautala foi o ia I la le lalolangi. A o le maliu mai le langi whamai Ioane le Papatiso e sili o ia I mea uma lava. O le mafuanga po le whaamaoninga mua o le sili ese o le ngaluenga Iesu ia Ioane le Papatiso. O le whaamaoninga o Iesu e mai le langi. Whamai Ioane le Papatiso a o le maliu mai le langi e sili o ia I mea umalava. Le fo I tala no mai ai Paulo I le Korinito le 5 mo le Korinito mta po suma 5 fai po fasuma fitu. E whaale ele le uruai tangata na fua mai le ele. A o le tangata muli o lea li ilea mai le langi. So le mafuanga mua la e whaamaoni ai e Ioane le Papatiso e sili Iesu ia te ia o Iesu e mai le langi. O le maliu mai le langi. E sili o ia I mea umalava. Lona lua, tātou te maua mai I whaipua tolu suma lua. Whamai tolu suma lua, o mea foi uana sila fia ma whaafufonga iai, o loo moli mau o ia I ia lava mea, e le ai foi se tasi, e talia lana mau. Le vaenga lona lua e whaamaonia Ioane le Papatiso le sili ese o Iesu ia te ia, ua sila fia Ioane le Papatiso,
ua iloa e Iesu pe silafia e Iesu le mea moni. Le mea moni. E silafia e Iesu le mea moni. Na ele fai mai Ioane le Papatiso, o mea foi wana silafia ma whaafofonga i ai, o lo o moli mau o ia i ia lava mea. So o le moli mau a Iesu le tala no mai ai Ioane le Papatiso, o le moli mau i mea e moni ma faa maoni. O lo iai le mata upu le e valu. Ioane e valu fai upu e luas fuma leono. Fa mai fai upu e luas fuma leono le Ioane le e valu. E tele mea wai ate au. E tautala tuai ma faa masino ai ate o tou. A o ia ua awi na mai au. E moni lava o ia. So, o moli mau uma a Iesu le ali I whaola. O moli mau ia e moni ma faa maoni. O ila o faa maoni mai ai Ioane le Papatiso. O ia le e muli mai. O mea ia wana silafia ma faa fonga iai. O loo moli mau o ia lava mea. Paingalo na lua na. Paingalo na tolu le faa maoni ai Ioane le Papatiso. Le sili o Iesu ilana ngaluenga fai. O loo mau e fai pe tolu se fulu ma le tolu. O le talia lana mau. Wana faa iloa lana taufi. E faa maoni lava le atua. O le vaingalo na tolu. O le mau e mai le tama. Wailoa e Ioane le Papatiso. O le moli mau a Iesu. O le mau mai le atua. O le mau e mai le tama. Le fai mai fai tolu suma tolu. O le talia lana mau. Wana faa iloa lana taufi. E faa maoni lava le atua. Le lai fai mai ai le tusia mua li Ioane mtau pue lima. Alona fai pu se fulu. O le fa atua I le ano o le atua. Wai tutonu I a te ia le moli mau. O le talitonu I le atua. Wai a faia o ia ma pepelo. A wā e le I talitonu ia I le mau na moli mau mai ai e le atua. I lona lava alo. Si toi fai tau tasi a fai pulea a. O le fa atua I le ano o le atua. Wai tutonu I a te ia le moli mau. So o le wa talitonu I le atua. Wai tutonu I a te ia le moli mau. O le talitonu I le atua. Wai a faia o ia mapepelo. A wai le talitonu ia I le mau na moli mau mai ai e le atua. I lona lava alo. O Iesu ke riso le moli mau a toa lava leo le atua. Le lai fai mai ai le mafua anga lona tolu. O le sili ese o Iesu I lana ngaluenga I lo Ioane le Papatiso. Fai mai Ioane le Papatiso. Tolu sumatolu. O le talia lana mau. Wana faa iloa lana taufi. E faa maoni lava le atua. Lona faa. O le mafua anga lona faa. Fai mai le fai upule tolu suma faa. A wā o le wa awina mai le atua. Wa fetalai lava ia I le afionga le atua. A wā e le foai faatatau le anganga e le atua ia te ia. Mafuanga lona wha ua tumu Iesu Keriso I le anganga pa ia. Whamei e le faatatau le anganga I le tangata le ne o Iesu. Le ale winga le whaupunga le na E le mawhai o na fua le tumu o Iesu I le anganga pa ia Le whamei whai patonu suma wha. A wā o le wa awina mai e le atua o whetana I lava ia I le afionga le atua. A wā e le fōai whaatatau le anganga. Amen. E le fōai whaatatau le anganga e le atua ia te ia. Lona winga o Iesu Keriso whamei ua tumu o ia I le anganga pa ia. Le pia au mai e whaipasuma le ono. O lona tumu ua mawai e tātou umalava. Le alofa tu noa. O le ale mea lo tumu ai Iesu Keriso. Le moli mau mai ai Ioane le Papatiso. Ua tumu o ia I le anganga pa ia. Le whamei tolu suma wha. A wā e le fōai whaatatauina le anganga e le atua. Ia te ia. Mau, le si mafua anga le nā moli mau mai ai Ioane le Papatiso. Le sili ese o Iesu ia te ia. Mua a wā o Iesu e mai le langi. Lua o silafia Iesu le mea moni. Tolu o lana mau e mai le tama whā
Le lai wha mai e le faatatau wina le anganga o le atua tonu ia te ia. Ma le vaenga muli e mau e whai po tonu suma lima e alofa le tama I le alo ua tuu mai foi mea uma I lona a au. Le mafu anga lona lima ona o Iesu ua fua ina atu wai e le atua ina ia pule I mea uma. Le lai mau e peru. Wha mai le peru le nai lua whai poe valu ma le whai poe iwa. Ua etu ina foi o mea uma lava I lalo o ona vai. O le nei, ina ua tu ina o mea uma I lalo ia te ia. Ua le tu ua e ia se mea tasi e lei tu uina I lalo ia te ia. Amen. So, e lima vaenga ia o tato malama I le mafua anga. E sili ai Iesu ia Ioane le Papatiso. A le moli mau lava Ioane le Papatiso lea o loo tala noa mai ai lea ua au mai Ioane le Papatiso lana mau. O lana mau e sili ese lava Iesu ia te ia. Au e tawau ina I titi o ai au pea ona tupu pea o ia. Fape fea la ona whaamaunia. E whaamaunia e mauia e lima mai whaipu tolu suma tasi. Ana I tolu suma lima. The final part of our sermon this morning is where John the Baptist gives a testimony about the beginning of the Jesus Christ ministry. And he describes it in 5 ways. The first way is found in verse 31. And John the Baptist declares Jesus' origin is from heaven. So Jesus is from heaven. How do we know? In verse 31, he says, he who comes from above is above all. He who is from the earth is the earth and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all. Number 1 confirmation that Jesus is greater than John the Baptist. Why? Because Jesus' origin is from heaven. Number 2, we find in verse 32. Verse 32 says, and what he has seen and heard, that he testifies, and no one receives his testimony. John the Baptist now says that Jesus knew what was true. In the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 47, the first man was of the earth, made of dust. The second man is the Lord above. Sorry, John 3:11. And also John 8:26. That's where we know that he who knows the truth. In verse 11 he says, most assuredly I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. Remember, those are the words of Jesus that he spoke to Nicodemus. We speak what we know. That's what Jesus was saying. And that's another confirmation that John the Baptist brings to us this morning, that Jesus knew what was true. Jesus knew the truth. In verse 33 we find the third point. And he says, he who has received his testimony has certified that God is true. So Jesus' testimony of God is another confirmation that John the Baptist was declaring that Jesus was greater than he was. You know, when he says that he must increase, Jesus must increase and he must decrease. Another part of that confirmation was that Jesus also held the testimony of the Father. We read in verse 33, he who has received his testimony has certified that God is true. 34 is the fourth one. And it says this, for he whom God has sent speaks the words of God, for God does not give the Spirit by measure. The fourth part that we realize, that John the Baptist realized that Jesus is greater than he, is that Jesus experiences the Holy Spirit in an unlimited manner. Amen? And the fifth reason is found in verse 35. And that's because God grants Jesus supreme status. So in verse 35, the Father loves the Son and has given all things into his hands. So when John the Baptist says that God the Father has given the Son all things, what does that mean? He has given all things into his hands. We find that definition in Hebrews 2. You can look at Hebrews 2, it says this,
you have put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we do not yet see all things put under him. What is that saying to us? That God the Father, considering that Christ was supreme in his status, he says that he has put everything under his Son. In the book of Hebrews it says, for in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. So when John the Baptist says, the Father loves the Son and has given all things into his hand, it's another way of John the Baptist confirming that Jesus was greater than he was. Amen? Lele fa mai fa potolu suma lima ile taiao nei e alofa le tama ile alo ua tuu mai foi mea uma ilona a ao ua tuu mai mea uma ele ai ma se mea ele o iai ilalo o a ao o Iesu Kiriso le alofa le nao le atua ilona alo. Can you say amen? Lele fa mai Ioane le Papatiso mafu angana I sili sili ese ia Iesu. Le fa mai Ioane le Papatiso e au ina tupu pe o ia au nei e au tau au ina titi o au. Ai fai wina la le tato mtapu le tai au le nei ili fai potolu suma le ono. Si tato fai tau fata si mai fa mole le fai potolu suma le ono. O le fa atua ia o le fa atua i le ala waia te ia le ola e fa avavau. A o le fa atua i le ala e le iloa e ia le ola. A o le toa sao le atua, o loo tu maulava iona lunga. The final verse for us this morning, and it's the final verse of chapter 3. In verse 36, he says this, he who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. The final verse of chapter 3 are the words of John the Baptist. But yet John the Baptist reflects exactly the same words that Jesus spoke to Nicodemus. In chapter 3, it's wrapped up in these verses here. And wrapped up in this verse here is the gospel message. E aia tutusa lava ia upu whaiu a Ioane le Papatiso e faatatau ia Iesu. Ma upu a Iesu na tala no atu wai ia Nicotemu. O le whiau atoa o le mata upu e tolu I le tai au le nei. O le whiau o le tala le lei. O le tala le lei e lua o na vaenga ma vai manino lava. O le vaenga mua e maua I le amatanga o le whaipu e tolu sfuma le ono. O le faa tua I le alo, ua ia te ia le ola e faa babau. The first part of the gospel message is found in the beginning of verse 36. He who believes in the Son has everlasting life. O le vaenga lona lua o le tala le lei, e maua I le afa lona lua o le whaipu e tolu suma le ono, whamaia. A o le whaatua I le alu, e le iloa e ia le ola, a o le toa sao le atua, o loo tu mau lava iona lunga. The second part of the gospel message that we need to understand is that he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. That's the whole gospel message. The whole of the gospel message is found in the words of John the Baptist, declaring the ministry and the launch of the ministry of Jesus Christ. And he says these words, he who believes in the Son. Amen? It's not believing in attending a church. It's not believing in doing good works. It's believing in the Son. He shall have everlasting life.
Praise the Lord. But the outcome or the result of non-belief, or the outcome or the result of unbelief, is absolutely horrific in the fact that the second part of that verse, it says, he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. That's why it's important that we understand the gospel message. And this morning, to finish us off, if mo le whai wina le tatou mata upo e tolu I le nei vai aso e tolu na tatou whaita wina, e vi ia le atua awa e whai I wina lava le mata upo lea I le whiau o le tala le lei. O le whiau o le tala le lei e anga sala uma lava I tatou. Whamaile a whionga pa ia le atua awa wanga sala tangata uma lava. Ma ua le o I le vi inga o le atua. Lea na saunia e le atua le awala, le ale awala, o lona alo, ina ia maliu, tanu mia, matoe tu mai, manu malo, ina ia whaola ina le tangata anga sala. Le whape ai Ioane le Papatiso le tai au le nei, o le whaatua tua I le alo, o le tali tonu I le alo, whamea, wa ia te ia le ola e whaavavau. Ai whaautangia mai lai whai unga, whamai a o le whaatua tua I le alo le atua, e leilo e ia le ola a o le toa sao le atua o lo tu mau lava yona luma. So in closing this morning, and I'd like to encourage all of us this morning, in closing this morning, that we continue to recognize the gospel message, that the gospel message is about believing in the Son. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. John the Baptist's final words says exactly the same thing. Amen. He who believes in the Son has everlasting life. But the second part is a consequence. It says, he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. So be encouraged by the gospel truth. Be encouraged and continue to spread the gospel message. Amen. This morning, spread the good news about Jesus Christ, because there is everlasting life, but there is also a consequence. In Jesus' name, let us pray, and then we'll give it to Dad for Holy Communion this morning. Thank you, Father. We continue to bless your name for the privilege it is to hear, to study, and to understand your word. We thank you once again that we can gather around the word of God and hear the truth about your teaching in Scripture. We thank you, Lord, that as your believers and as the brethren break away from today, that they are continually encouraged by the message of hope that we have in your word and in Scripture. And we pray this prayer through the beautiful name of Jesus Christ. Amen and amen. Yeah, Iesu. Amen.